Kataling umasoy dul adhan na humanisan amri parado ko sa banian bo'y pagalaw sang kayas susla nagawi so sa bagi na pripardo sa solot niyan kasi ko kapita anon na itindog so sa lato ay duladhan. Umanisan ang nominiat sa ridilay sa daon pun katinggi sa sala nauna ayad na mapiyana ilan umanisa sopdian sa iklas o poso umanisa komorao tanosiko kadnan tano mamangita noron sarila ko tao pikantan no niyan sa mapatalong rekitano so piora kalugsiko kadnan tano. Katawan tano ang kaya iduladha na isa totolan siko na bitanwa so Ibrahim alayhi salam so kiya sumbalian iyang siko isa ko wakaya o kahit na inisang biro no kadnan tano na binatang giyoto so parat yayao nabitano aso Ibrahim kailangan na mapadalom rutano mambolangon so sarigo parat yaya amin umanisan ang nominiyat sa ririlay sa daon pun katinggi sa sala nauna ayat na mapiyana rilano manisa sopdian sa iklas o poso manisa komorao tanosiko kadnan tano mamanita noron sarila gotao pikantan no niyan sa mapadalong rekitano so piora kalugsiko kadnan tano. Sa daon pun katinggi sa sala nauna ayat na mapiyat na rilano manisa soptian sa iklas o poso o manisa komorao tanosiko kadnan tano mamangita noron sarila gotao pikantano mapadalong rekitano so piora kalugsiko kadnan tano.